У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Правообладатель удаляет серию. Но вы можете посмотреть серию в русской озвучке на моем сайте по ссылке в комментариях. У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle Pazartesi Star'da. Вскоре после открытия Нового Света испанские авантюристы прочесывали обе Америки в поисках золота. Франсиско Писарро был уверен, что поймал удачу за хвост. Рискуя всем, он провел отряд испанцев в сердце Южной Америки, где они столкнулись с величайшей цивилизацией — инками. В поисках победы или смерти они изменили судьбу Америки. Это были конкистадоры. Конкистадоры. Империя Солнца. Курсируя вдоль побережья Южной Америки, испанское судно перехватило плот, нагруженный тканями, серебром и золотом. Этот случай доказал правоту руководителя экспедиции Франсиско Писарро и подтвердил слухи о сказочно богатой стране в глубине неизведанного континента. Испанцы верили, что где-то там находится мифическая страна золота — Эльдорадо. Шесть лет назад Эрнандо Кортес покорил империю ацтеков во имя Бога и Испании, породив в Европе золотую лихорадку. После этого события любой конкистадор мечтал о такой же удаче. Плот с сокровищами плыл в страну под названием Перу. Прожив 25 лет в Новом Свете, Писарро чувствовал, что наконец близок к обнаружению легенд. Это было именно то, что искали испанцы. Случайная находка и последующие вылазки вдоль побережья говорили, что они нашли Золотое Царство, которое ждало, чтобы его покорили. Уже в Панаме Писарро с партнером Диего де Альмагро составили план.
Они жаждали быть первыми покорителями Перу. Не хватало двух вещей: санкции короля Испании и денег на саму экспедицию. Такие походы являлись азартной игрой, и ставки были высоки. В 1528 году Писарро отплыл за разрешением. Плавание длилось 4 месяца. Испания была богатой и сильной империей. Она покоряла Европу и Америку. Писарро участвовал во многих кампаниях. Вернувшись домой, он тут же начал добиваться королевской санкции, упирая на свой военный опыт. Он был прирожденным воином, сильным, храбрым, всегда готовым идти в бой. Только во время войны Писарро был счастлив. В мирные дни нервничал и скучал. Писарро ждали трудности. Отсутствие нужных связей, неграмотность. Ему был нужен трафарет, чтобы написать свое имя. Кроме того, испанец был незаконнорожденным ребенком. Писарро родился в 1478 году в Эстремадуре, в Испании. В 14 лет пошел в армию, но буйный нрав чуть не сломал ему карьеру. Он зарезал солдата в ссоре из-за карточной игры. Писарро был вынужден бежать и 3 года скрываться. В 1502 году он тайно проник на борт корабля, который шел в Америку. В 50 лет Писарро вернулся в Испанию, чтобы рискнуть ради уникального выигрыша. Но он ничего не знал об империи, которую мечтал завоевать. Писарро не осознавал сложность этой задачи. Империя инков располагалась на труднопроходимой местности, в 3000 миль вдоль горного массива Анд. Это была великая цивилизация Америки, более сильная, чем все остальные, которые встречались испанцам. Менее чем за 100 лет династия вождей, последним из которых стал Уайна Капак, завоевала половину Южной Америки, подчинив себе около 20 миллионов человек. Инкская империя, как и любая другая, управляла множеством разных народностей. Расширяясь, она завоевывала другие племена. Некоторые из них были очень развитыми. Одни из этих племен охотно покорялись и растворялись среди завоевателей. Однако другие сопротивлялись, поднимая частые восстания. Мощная 100-тысячная армия, вооруженная до зубов, сокрушала врагов. Любимым видом оружия у индейцев была булава. Они использовали ее, калеча противников или забивая их насмерть. Инки безжалостно уничтожали множество аборигенов Нового Света. Зная Писарро об этом, он бы дважды подумал перед походом. У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина!
Кто угодно, только не ты. Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Инкские войска были мобильны, так как использовали разветвленную сеть дорог. Построив везде укрепленные города и занимаясь возделыванием земли, общество инков процветало. Инки любили порядок. Они верили, что правитель действует правильно только когда заботится о своих подданных. Поэтому одним из имен императора было «тот, кто думает о бедных». Авторитет вождя рос, когда в его империи совсем не было голода или нищеты. Индейцы поклонялись солнцу. Писаро боролся с верой мощной, как христианство. Культ солнца укреплял могущество страны инков. Они крайне умело пользовались силой этой веры, которая помогала им в завоеваниях, а также являлась средством объединения покоренных туземных племен. Вера отражалась в архитектуре храмов и городов. Инки строили периферийные центры, чтобы управлять завоеванными этническими группами, как и всякая империя. Индейцы не нуждались в деньгах или письменности. Инки общались с помощью узелкового письма кипу. Шнуры разносили посланцы, связывавшие все земли со столицей Куско. Когда Писаро нашел плот с золотом, эти гонцы передавали горестные вести. Умер император Уайна Капак. Инки все планировали заранее, на много поколений вперед. И когда их вождь неожиданно умер от болезни, это нарушило работу налаженной системы управления и вызвало волнение в империи. Надо признать, что эпидемия сыграла важнейшую роль в политической судьбе страны, чем воспользовались испанцы. Два соперника претендовали на трон инков. Эта борьба была на руку конкистадорам. Писаро возвратился в Испанию в тот момент, когда там произвели сенсацию «Сокровища ацтеков». Желая с помощью Писаро расширить границы Испании, король одобрил план завоевания Перу. Монарх назначил Писаро губернатором всего Перу. Альмагро же получил оскорбительно меньшую должность. Когда напарник узнал, что его обманули, он отказался от экспедиции. Это была не первая ссора между соратниками. Ранее они участвовали в двух походах. Первый провалился. Золото не нашли, а многие люди погибли. Во время второго они захватили плот с золотом. Но Альмагро потерял глаз в схватке с туземцами и винил Писаро, настаивая на возвращении в Панаму. Писаро отказался.
Он хотел найти источник золота. Произошел конфликт. С того дня они относились друг к другу враждебно. Альмагро отплыл в Панаму разъяренный. Писаро видел, что его люди находятся на грани бунта. Он поднял ставки и заявил, что те, кто жаждет славы, будут щедро вознаграждены, а трусы могут уходить в Панаму. Конкистадор провел линию на песке, и только 30 джентльменов удачи пересекли ее. Но вскоре у них кончились припасы, и им пришлось вернуться. Теперь уже с королевской санкцией и титулом Писаро мог снова лишиться бесценной помощи Альмагро. Он знал, что не сможет справиться один. По новому договору Альмагро получал большую долю и должность губернатора всех земель, кроме владений Писаро. Но он больше не доверял партнеру. И это отчуждение будет стоить жизни обоим. Писаро отплыл 27 декабря 1530 года. Альмагро немного задержался, чтобы нанять солдат и присоединиться позже. При обследовании побережья в апреле 1532 года был найден порт Тумбес. Там испанцы увидели жуткие следы войны. Была и другая катастрофа. Недуг, завезенный европейцами в Мексику, распространился повсеместно. Города лежали в руинах. За несколько месяцев половина 20-миллионного населения империи вымерла. Смертоносная оспа продвигалась быстрее, чем сами конкистадоры. Болезнь несла жизни миллионов местных жителей, среди которых был правящий император Уайна Капак. Его смерть оставила трон пустым. Сын императора, Уаскар, был законным наследником, поддерживаемым в Куско, южной столице страны. На севере его брат Атуальпа также заявил право на трон. Эта ситуация породила междоусобную войну. Испанцы умели находить слабые места в политическом устройстве индейских государств. Я полагаю, Писаро просчитывал свои шаги. Он хотел, чтобы наступление на территорию инков подкреплялось необходимой информацией. Писаро выжидал, чем закончится междоусобный конфликт. После ряда ошеломляющих побед закаленные воины Атауальпы разбили войско Уаскара и взяли его в плен. Ухватившись за этот шанс, Писаро решил встретиться с Атауальпой, победителем в гражданской войне. В середине сентября 1532 года испанец оставил гарнизон на побережье и, взяв 62 всадника и 106 пехотинцев, начал свой путь к огромнейшей империи в обеих Америках.
Поднимаясь все выше и выше Ванды, группа Франсиско Писаро из 186 человек направлялась в расколотое Инкское царство с королевской лицензией на завоевание. Сотни миль южнее вести о чужаках, грабящих и убивающих инков в отдаленном уголке страны, достигли ушей Атауальпы, который готовился к празднованию победы. Император был человеком, с которым подданные не могли говорить напрямую. Им нельзя было даже смотреть на него. Все, до чего он дотрагивался, сохранялось в специальных емкостях. Он был богом на земле, и с ним надо было обращаться иначе, чем со всеми остальными. Теперь Атауальпе казалось, что он непобедим. Мощь армии инков была велика. Междоусобица ослабила их, но до этого они сумели покорить почти весь известный им мир. Инки сумели бы справиться с Писаро, если бы как следует постарались. Атауальпу шокировало жестокое поведение испанских солдат, но вместо того, чтобы отправить войска и уничтожить их, он выслал наблюдателей. Вернувшись, шпионы рассказывали ему, что чужаки, ленивые, бородатые разбойники, что они ехали верхом на ламах, постоянно пререкались. У них не было ярко выраженного лидера и не было сдержанности, которую так уважали инки. Индейцы считали испанцев грязным сбродом. Они не понимали, какая это угроза. Оставив гарнизон в Сан-Мигеле 2 месяца назад, Писаро, наконец, достиг Кахамарки, города высоко в Андах. Он отправил Атауальпе предложение встретиться. Франциско Писаро хотел захватить Атауальпу врасплох. У него не было детального плана, но он хотел пленить императора, поскольку тогда он мог бы использовать его как заложника. Живой Атауальпа стоил дорого, мертвый был бесполезен. Прячась в проходах и улочках позади площади, испанцы провели беспокойную и тревожную ночь. Ничего не подозревая, индейская знать нарядилась в церемониальные драгоценности и двинулась в город безоружной. Выступив в середине дня, Атауальпа заставил небольшую группу чужаков ожидать в Кахамарке, его прибытия из лагеря, разбитого в нескольких милях от города. У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан, отец Эфе, а мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle Pazartesi Star'da. Консульня испанцы все больше опасались, что инки замыслили нападение. Писаро подбадривал их, убеждая собрать всю свою отвагу. Все конкистадоры, даже Писаро, были напуганы. От страха их бросало в холодный пот. Они понимали, что положение безнадежное и что на следующий день им не остается ничего иного,
как сражаться, несмотря на боязнь, поскольку выбор будет очень прост. Выжить или умереть. Уже вечером от Элай появилось свита 10 тысяч человек, наконец вошли в Кахамарку, чтобы встретиться с Писаром. Император инков думал, что он важная персона на политической сцене Южной Америки и надеялся использовать испанцев, чтобы добавить блеска своей победе. Возмущенный докладами о поведении незнакомцев, он хотел наказать их. Вождь собирался кастрировать мужчин и сделать их евнухами в своем гареме. Также он хотел разводить лошадей. Когда солнце почти село, шествие во главе с Атавалькой появилось на городской площади. Она была пуста. Не обнаружив испанцев в Кахамарке, император предположил, что они сбежали. Но испанский монарх Винсент де Вальверде вышел приветствовать императора. Атаваль потребовал, чтобы все украденное чужаками золото было немедленно возвращено. Вновь была предложена традиционная чаша с чищей, но Вальверде отвергли. Затем монарх заявил, что инки должны подчиниться королю Испании и обратиться в христианство. Библия была первой книгой, которую увидел Атаваль. Его озадачил предмет, который диктовал священнику слова. Как Вальверде отказался от гостеприимства вождя, так тот отказался от его бога.
Сбежавший святотатством монах закричал писарю: «Ты видел, что сейчас произошло? Уничтожь его, я тебе приказываю!» Через 2 часа судьба континента изменилась навсегда. Убивая безоружных инков, испанцы пробивали себе дорогу к императору. В разгар сражения один из испанских солдат хотел убить Аталанту, но Писарро спас вождя. Впервые Писарро и Аталанта встретились лицом к лицу. Конкистадоры учинили, возможно, самую жестокую бойню в истории. Погибло 8000 невооруженных инков. На долю каждого испанца пришлось в среднем по 48 убийств. 16 ноября 1532 года 168 человек поставили величайшую империю Америки на колени. Великий инка Атауальпа стал узником группы неуправляемых авантюристов. Его пленение было продумано очень точно, и расчет оказался настолько блестящим, что шок, вызванный этим событием, сломил индейцев. Писарро гарантировал императору полную безопасность. Однако жизнь самого испанца была в опасности. Потому что новости о резне вскоре должны были достигнуть армии Аталанты, которая дожидалась в долине рядом с городом. Когда настала ночь, испанцы вновь начали бояться за свои жизни. Франциско Писарро понял, что своим поступком загнал себя в угол.
его спасение зависело от его же пленника, императора Атуальпы. Атуальпа не мог отдать приказ о нападении, поскольку он был бы в числе первых убитых. И в то же время испанцы хотели сохранить ему жизнь. Получилось два круга. Внешний составляла инкская армия, окружающая внутренний круг испанскую армию. Атуальпа оказался между молотом и наковальней, поэтому и не хотел приказывать инкам атаковать. А Писаро не знал, что делать дальше. Пленный император сделал первый шаг. Вождь инков был совершенно подавлен. За несколько дней он выучил пару испанских слов и стал отпускать язвительные замечания. Это был сильный и жизнелюбивый человек, прирожденный правитель. Ища способы выбраться из плена, он вскоре понял, чего завоеватели жаждут больше всего — серебра и золота. Атуальпа сделал Писаро предложение, от которого тот не смог бы отказаться. Он обещал наполнить комнату 8 футов высотой, 17 шириной и 22 длиной золотом. И 2 другие комнаты серебром. В обмен на свою свободу. Испанец решил, что индеец блефует. Предложение было слишком заманчивым, чтобы оказаться правдой. Ничем не рискуя, Писаро согласился. Даже став пленником, Атуальпа оставался императором. Приказ о сборе выкупа начал исполняться немедленно. Из своей тюрьмы вождь тайно передал совсем иные распоряжения.
приказал военачальникам держать армию, готовой напасть по его команде. Видимо, он хотел переместить войска. Во-первых, чтобы предупредить атаки своего брата, и во-вторых, чтобы подготовить истребление испанцев. Пока обе стороны ждали прибытия золота, держалась ненадежная Пинозавалпа, огромная армия Атавальпы обосновалась в долине. Шли недели. Писара обучил императора играть в шахматы. Инкский правитель поднаторел в испанском языке. Конкистадор не знал, что бездействие рискует судьбой экспедиции. Атаваль посчитал, что выкуп его единственный шанс. Думаю, он был достаточно умен, чтобы понять, его все равно не отпустят. Но так он выигрывал время. Мне кажется, что в те дни он хотел выиграть как можно больше времени, и ему это удалось. Он успел избавиться от брата, соперника в борьбе за трон великого Инки. Правитель империи боялся, что его конкурент узнает, что он разбит и схвачен. Тогда войска Ласкара смогут атаковать армию Атавальпы или даже примкнуть к завоевателям. Поэтому император приказал убить своего брата. Золото и серебро начали поступать изо всех уголков страны. Пораженные фантастическим количеством, испанцы сначала удивились, а затем обрадовались. Пытаясь отследить происхождение громадного выкупа, они записывали каждый кусочек металла, прежде чем отнести его в комнату. Люди не верили своим глазам, но золото все прибывало, и комната заполнялась. Атавальпа хотел складывать металл по-своему, но испанцы делали это иначе, чтобы в помещение вошло. У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle pazartesi Star'da.
больше золота. Из-за этого они ссорились. К тому же желтый металл исчезал, поскольку по ночам охранники воровали сокровища. Так как золота все еще было недостаточно, Кесара отправил троих посланцев на юг в столицу империи Куско, где, по словам Атуальпы, сокровищ было больше, чем надо, чтобы собрать обещанный выкуп. Пораженные тем, что они увидели в Куско, испанцы сняли все золотые украшения с храма Солнца. Инки были в ужасе от такого страшного кощунства. В 1533 года, когда золото было уже в пути, партнер Писаро Диего де Альмагро вошел в Кахамарку с подкреплением из 150 человек. Писаро и его люди испытывали смешанные чувства. Еще пребывая в Панаме, Альмагро повесил собственного секретаря за распространение слухов, будто он хочет убить Писаро. Но его напарника это не убедило. Под маской доброжелательности двое испанцев таились недоверие. Солдаты Писаро подозревали, что новоприбывшие испанцы захотят часть добычи. Однако захватчикам надо было забыть разногласия и перед лицом серьезной опасности 80-тысячным войском инков, не покидающим лагерь под Кахамаркой. Когда испанский гарнизон вырос вдвое, Атуальпа начал сомневаться, что ему удастся выбраться из города живым. Он решил, отдавать ли приказ об атаке.
несколько месяцев вереница вьючных лам, несущих последнюю часть выкупа золотом и серебром, прибывали изо всех концов империи. Сокровища пробудили в испанцах самое худшее. Будучи во власти золотой лихорадки, они были готовы проливать кровь. Люди Альмагра завидовали остальным. Между людьми Альмагро и Писаро началось соперничество, потому что первые не имели права на выкуп за Атауальпу. Его могли получить только солдаты Писаро, так как именно они рисковали жизнями, чтобы захватить императора. Альмагро не хотел, чтобы его солдаты обделили. С трудом два испанских лидера пришли к соглашению о развитии. Более 30 тонн бесценных и священных артефактов цивилизации инков были переплавлены в золотые и серебряные слитки. Каждый всадник должен был увезти 270 фунтов драгоценных металлов, пехотинцы — половину. Это сделало их богаче, чем они могли себе вообразить. Доля самого Писаро составила 630 фунтов золота, вдвое больше серебра и полностью золотое кресло Атауальпы. Но до него дошли тревожные вести, что император тайно стягивает войска в долину близ Кахамарки. Вождь инков утверждал, что это заговор конкурентов. Он просил Писаро сдержать слово и освободить его. Вместо этого испанец выслал группу шпионов под началом одного из самых надежных капитанов Эрнандо де Сото. Все больше конкистадоров жаждали смерти Атауальпы. Но остальные считали, что это будет самоубийством. Армия инков превосходила их в соотношении 250 к 1. Писаро должен был совершить невозможное — объединить солдат и убедить императора, что он выполнит соглашение. Но в конце концов большинство победило.
Испанцы страшились, что Атауальпа предаст их и хотели его смерти. Завоеватели считали, что войска вождя больше ему не подчиняются, и что они подошли к Кахамарке вопреки его приказу, чтобы убить испанцев. Живой заложник сохранял Писара жизнь. Поэтому испанец был против убийства императора. Но отпустить его он тоже не мог. Его нельзя было освобождать. Как только бы это произошло, Инкская империя вновь обрела бы своего правителя, и ее армия раздавила бы немногочисленных чужаков, засевших в центре Кахамарки. Дабы усмирить солдат и выиграть время для поисков решения усугубляющейся проблемы, Писара обвинил Атауальпу в заговоре. Доказательства предоставили племена, которые ненавидели императора инков. И судья-монах Винсент де Вальверде признал Атауальпу виновным, приговорив к смерти через сожжение. Думаю, вождь сразу понял, что суд был фарсом. Ведь он знал, что испанцы не были едины и что часть из них давно мечтала его уничтожить. Атауальпа упрашивал Писара дождаться десерта, который сможет подтвердить его невиновность. Но конкистадор был бессилен против решения суда. Было очевидно, что без императора Писару будет намного легче манипулировать нестабильной ситуацией в стране инков, подспудно управляя распрями среди ее населения. Атауальпа превратился в досадную помеху. Он стал ненужным, и поэтому испанцы приняли решение избавиться от него. Смерть на костре была для инков кощунственной. Император умолял позволить ему умереть иначе. Но Писара был согласен показать ему такую смелость только если вождь примет крещение. Перспектива сожжения ужасала Атауальпу не столько из-за боли, причиняемой огнем, сколько из-за того, что в таком случае его не смогут мумифицировать, и значит, он не сможет продолжать свое правление в загробной жизни, как все предыдущие великие инки.
Испанцы сделали ему одолжение, казнив при помощи гарроты. Есть легенда, что Писаро обманул императора, даже после смерти изжег его тело. 26 июля 1533 года на площади Кахамарки состоялась казнь Атауальпы. Этот жестокий поступок навсегда изменил судьбу империи. Писаро лишился своей страховки и был окружен мощной 80-тысячной армией инков. Когда весть о гибели Атауальпы облетела страну, его союзники на севере стали горевать, а враги на юге праздновать. Империя начала рушиться, лишившись сильной централизованной власти, и оппозиция, в основном этнические группы, решила заявить свои национальные права. Вновь распад инкской страны сыграл Писаро на руки. Двигаясь в лидеры юга империи в надежде восстановить свой контроль над государством, обещали Писаро поддержку. Он короновал Тупак Уальпу, марионетку, чтобы успокоить инков. Затем испанец совершил марш-бросок на 750 миль к югу, чтобы завладеть еще одним стратегически важным городом, столицей Индийского царства Куско. Ему пришлось пересечь враждебную территорию, занятую сторонниками Атауальпы. Во время похода те напали на войско испанцев. У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle pazartesi Star'da.
так как не скрывал, что стремился лишь к власти богатства. У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Композитор оператор продюсер автор сценарий и режиссер Джейсон Хрилл. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург»,
Испанское судно перехватило плот, нагруженный тканями, серебром и золотом. Этот случай доказал правоту руководителя экспедиции Франциско Писаро. Академик подтвердил слухи рассказы, что богатырствовали Александр
portalu społecznościowym typu Facebook umieściłem, czy YouTube. Umieściłem ostatnio kilka takich nagrań troszkę pobudzających do myślenia na temat moich przemyśleń, wracając z Warszawy odnośnie potężnych zysków, jakie można otrzymać nawet do 20 000%. To jest normalnie praktycznie nierealne. Nie znajdziecie firmy, która dałaby Wam w przeciągu kilkunastu lat takie zyski. A tu właśnie firma, o której dzisiaj troszkę powiem, Skyway, daje takie możliwości, bo już teraz możecie nabyć udziały firmy, stać się udziałowcem, ponieważ firma dzieli się z nami akcjami, które ma do rozdysponowania, ponieważ potrzebuje pieniędzy na rozwój, na rozbudowę i przeróżne inne cele, certyfikaty i administrację. Ok, sobie tylko komórkę odwrócę. Ta prezentacja jest nagrywana, ona będzie dostępna na oficjalnym kanale Skyway, więc myślę, że za 2 dni będziemy mogli ją też udostępnić, jeżeli będziecie mieli oczywiście taką ochotę. Ok, mamy 40 osób, jest ok, chociaż jak mówiłem, ja lubię prowadzić dla dużo większej grupy, 100-200 osób, wtedy inaczej się prowadzi na innym, można powiedzieć, poziomie. Więc zaczynamy taką bardzo szybką, oficjalną prezentację, żeby pewna część, która jest tu nowa, pewnie zaproszona przez Was, przeze mnie, trafiła różnymi kanałami, dotarła tutaj, będzie chciała wysłuchać troszkę o całej historii i co się za tym kryje. A na końcu oczywiście pokażę Wam jeszcze raz kilkanaście zdjęć moich, czy mojej grupy, delegacji, która była w Mińsku, z tego całego spotkania. No i na koniec oczywiście to, co najważniejsze, ile, co, za co, jakie możemy mieć pakiety, możliwości w Skyway i sami sobie policzycie, czy
Wam się to opłaca i czy warto w tym biznesie zaistnieć, ewentualnie zaistnieć i zostać, można powiedzieć, promotorem tego biznesu, tego startupu. Ok, któż się za tym kryje? Jedna najważniejsza osoba, która jest za całym projektem, jest to Anatolij Eduardowicz Junicki, generalny projektant innowacyjnej technologii transportu strunowego. Osoba, która wydała 200 prac naukowych, 18 napisała różnych monografii i około 140 wynalazków, patentów, które mają oczywiście zabezpieczenia nie tylko na Rosję, ale i na Euro, Azję i cały świat. Więc nikt nas jakby w wielu aspektach nie jest w stanie podrobić, nie jest w stanie zduplikować. Muszą uważać na te właśnie prawa autorskie. Osobiście poznałem tego pana, bardzo sympatyczny człowiek, który już bardzo wiele lat za tą technologią stoi, ale to może jeszcze za chwilkę, 40 lat już w tym roku mija, odkąd rozpoczął jakby tą swoją myśl, wiedział, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będzie świat zatłuczony, że będzie potrzebował nowych rozwiązań, nowych, w sensie bezpieczniejszych i rozwiązań, które będą się odbywały zupełnie na innym poziomie, na innym, nie na ziemi, tak? I to jest jakby główny tutaj priorytet, cel, który przyświeca Skyway, technologia wyższego poziomu. Mamy bardzo wiele oczywiście rozwiązań, wiele przygotowanych konstrukcji, które są, jak widzicie, mniejsze, większe. To są tak zwane unibusy miejskie dla różnych zastosowań. Mamy też unibusy, tutaj widzicie, troszkę innego typu. To, co nas tutaj wyróżnia, to to, że jak widzicie na obrazkach, może ta konstrukcja być przygotowana w każdym otoczeniu, w każdym środowisku, czy to są góry, lasy, doliny, miasta, zatłoczone miasta, tam gdzie do tej pory już nic innego nie można było wcisnąć, tu jest taka możliwość. Można wykorzystać nawet słupy energetyczne, telefoniczne i tą konstrukcję zamienić, zrobić 2 w 1. To też takie rozwiązania absolutnie są w tej chwili tutaj przygotowywane i proponowane na całym świecie wśród wielu zainteresowanych. Unibusy podwieszane, tak zwane windy poziome, czy też można to porównać z kolejką górską. Tych rozwiązań jest cała masa. Widzicie, bardzo fajne. Wszystko zależy, gdzie kto potrzebuje, na jakim terenie, jak ciężko jest on dostępny i tak dalej. Jest tego dość sporo i ostatnie jakby tutaj rozwiązania transportowe cargo, bardzo ciekawe, bo są to pojazdy bezzałogowe, czyli nikt tu się nie zmęczy, nie potrzebuje zmian, nie trzeba tutaj nikomu płacić, tak, za pracę wykonaną. Wszystko się odbywa na automacie, na GPS-ie i na wszystkich zabezpieczeniach, które czuwają na tym, aby oczywiście jeden wagonik w drugiego nie uderzył i w ruchu ciągłym tak naprawdę cały czas można przemieszczać towary i jest to ogromna wydajność, nawet sięgająca do 200 milionów ton rocznie, co na wielu osobach, które są w tej branży dobrze poinformowane na świecie, zrobiło przeogromne wrażenie. Właśnie taki wymiar i takie ilości, które można transportować. Są też różne rozwiązania przygotowane typu porty do transportu towarów. Mamy też przygotowane miasta na wodzie. Wiele takich projektów powstało dla Arabii Saudyjskiej i wysp Indonezji.
ponieważ tam nasza konstrukcja może być nawet rozmieszczona między punktem A do B, nawet między 2 kilometrami bez podparcia, czyli można dwie wyspy, które w takiej odległości są oddalone, połączyć górą, 2 wieżami. Jak pokazuje tutaj obrazek z lewej strony, można stworzyć cały system nawodnień, cały system infrastruktury, która będzie transportowała wodę, prąd, czy też inną energię, gaz i tak dalej. Za to wszystko oczywiście firma będzie pobierała też opłaty przesyłowe i oczywiście my wspólnie, wszyscy razem będziemy mogli i na tym fakcie zarabiać, bo będziemy udziałowcami, jesteśmy udziałowcami w dużej grupie już tutaj w Polsce i na świecie, bo przecież na świecie już jest około 400 tysięcy inwestorów i w Polsce od 1,5 roku, kiedy ja się tym tematem zajmuję i tak naprawdę z każdym miesiącem coraz bardziej jestem zaangażowany, coraz bardziej mi się ta technologia podoba. Chociaż nie wiem, czy może bardziej. Także to są tego typu rozwiązania. Również miasta przyszłości, wyspy tworzone, w których może zamieszkiwać około 10 tysięcy mieszkańców. To są wszystko właśnie projekty, w których przede wszystkim dodatkowo transport będzie się odbywał górą na tak zwanych strunach, tak? Będą przewoziły od kilku do kilkunastu osób, taki transport lekki, ale oczywiście w ruchu ciągłym, więc tak naprawdę będzie to się odbywało bardzo szybko i sprawnie. To są świetne rozwiązania również tutaj do tych krajów, o których mówiłem przed chwilką. Jeżeli troszkę o całej konstrukcji, jak wygląda, dlaczego nazywamy to transportem strunowym, bo przecież tak naprawdę z wierzchu wygląda jak zwykła szyna, którą spotykamy na co dzień na dworcach PKP. Tutaj mamy troszkę inne rozwiązania, ponieważ w środku widzicie jest zatopionych kilkaset tak zwanych linek strun, które są zalane specjalnym, opatentowanym również betonem i to sprawia niesłychaną wytrzymałość, odporność na przeróżne naciski i warunki atmosferyczne. To właśnie ta konstrukcja jako całość jest opatentowana. Poza tym wiele innych jeszcze szczegółów, jak specjalna powłoka ocynkowana, ocynk na zimno pozwala wytrzymać bez korozji nawet do 100 lat. I to jest również tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Napędy, które tutaj są to silniki elektryczne na każdej z osi, umieszczone z zabezpieczeniami. Tutaj nie ma prawa cokolwiek się wykoleić, a jakby powierzchnia styku koła do szyny jest idealnie gładka, co nie powoduje żadnych drgań, żadnych zakłóceń przy większych prędkościach, a prędkości naprawdę będą spore, bo nasza kolej będzie się poruszać nawet ponad 500 km na godzinę. Jakie są zalety inwestowania w Skyway? No przede wszystkim potężny dyskont, potężna zniżka, jaką w tej chwili możecie otrzymać inwestując jeszcze teraz. Już z góry powiem, że od 26 czerwca będzie potężne cięcie, nawet sięgające do 50 czy nawet 60% w skali tego, co teraz jest. Tylu za daną kwotę mamy jakąś ilość akcji, a będzie ich znacznie o 50-60% mniej. I zwróćcie na to uwagę i weźcie to naprawdę do serca, ponieważ no, możecie wiele zyskać albo dużo stracić. Dywidendy, jakie będą płynęły przez dziesiątki lat, czyli dla waszych dzieci, dla naszych pokoleń, będą też również bardzo, bardzo wysokie, ponieważ firma ma w każdym kontrakcie taki zapis, że 25% z każdego kilometra, z każdej linii
będzie pobierała dla siebie, więc to są potężne, ogromne również kwoty, plus również zyski z przeróżnych certyfikatów, przeróżnych planów, projektów. To wszystko będzie finansowane i zyski będą dzielone wśród akcjonariuszy. Prawdopodobnie może to być z każdego miliona $50,000. Własność intelektualna. Według niezależnych ekspertów koszt całej tej technologii jest szacowana na $400 miliardów, dlatego my wszyscy, firma sama na wszystkich stronach głośno trąbi, że jest to największa, najpotężniejsza inwestycja, jaka kiedykolwiek powstała w XX i XXI wieku. Więc mamy do czynienia z czymś przeogromnym. Dlatego możemy stać się współwłaścicielem jednej z największych na świecie korporacji transportowych. I to jest absolutnie fakt. Wiele państw na świecie już w tej chwili zadeklarowało swoją akceptację i przedstawiło pewne kwoty, które chcą zainwestować w momencie oczywiście, gdy otrzymamy certyfikaty, które będą oczywiście przygotowywane w Technoparku. To są już potężne kontrakty na ponad $160 miliardów, ale mówię, nie są one jeszcze na papierze, są po rozmowach i takie kwoty są deklarowane, deklaracje ustne. W momencie, gdy certyfikaty pojawią się, pójdą za tym już umowy bardzo, bardzo konkretne. Oczywiście mamy kilka państw, w których już w tej chwili są podpisane papierowe kontrakty i tam się będzie już bardzo poważnie działo od tego roku. Wszystko, co tutaj zbieramy za pośrednictwem tak zwanego crowdfundingu udziałowego, trafia między innymi na ten plac, na ten Ecotechnopark, na który potrzeba $300 milionów. I to jest park do testowania całej technologii. Jak widzicie po prawej stronie tutaj jest ten tor najszybszy, tor, po którym będzie się poruszał super szybki high speed kolej, unibus z prędkością do 500 km na godzinę. Drugi tor będzie to rozwiązania miejskie. Tutaj trzeci również, te tak zwane gondole podwieszane i czwarte rozwiązania cargo z prędkością 120 km na godzinę mamy tutaj. To wszystko już stoi, jest na ukończeniu, ponieważ za chwilkę będzie oficjalne drugie już takie wejście, otwarte dni festiwal właśnie w tym miejscu w Technoparku 1 lipca, a 2 lipca event. Miejsc jest już bardzo mało, około 400 zostało na wejście 1 lipca właśnie do tego Technoparku i około 100 biletów na sam event 2 lipca. Także warto się spieszyć. Również sama Rosja ten projekt zaakceptowała po kilku... У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты! Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle pazartesi Star'da.
kilku próbach tutaj nawiązania jakiejś współpracy, finansowania i tak dalej. Oczywiście finansowanie nie jest firmie potrzebne, ponieważ zmieniła sposób działania i stwierdziła, że może zgłosić się do narodu, do wszystkich ludzi na świecie, którzy dotrą, do których dotrze ta informacja, mogą stać się udziałowcami i z ich pieniędzy przygotują tą całą technologię do odpalenia, a dzięki temu my wszyscy możemy już teraz stać się udziałowcami niesłychanie cennej firmy. To tak jakbyście mieli szansę w tej chwili nabyć, byśmy się cofli 10 lat do tyłu i nabyli akcje Facebooka, Google'a czy Apple'a za kilka centów. Teraz wszyscy wiemy, jaką mają wartość te akcje, ile można by było na nich zarobić i każdy by załadował każdy grosz, każdego dolara, żeby to wykorzystać. Dokładnie jest to samo, tylko to jest bardziej przewidywalne, ponieważ każdy namacalnie może sprawdzić, to już działa, każdy wie, że te rozwiązania są niesłychanie potrzebne i 50% świata tej technologii potrzebuje, bo to, co jest, nasze PKP, czy też inne konstrukcje, metra na świecie, we Francji, w Anglii, są przestarzałe i trzeba po prostu coś z tym zrobić. Albo remontować. My, jako firma Skyway, udowadniamy, że remont nawet taboru tramwajowego, już nie mówię o kolejowym, czy też metrze, jest mniej opłacalny niż wprowadzenie nowych rozwiązań innowacyjnej technologii strunowej Skyway, więc to jest też do rozważenia. Ok, też warto powiedzieć, że takim bardzo, bardzo ważnym naszym przedstawicielem jest również pan Rod Hook z Australii. Jest to wiceminister infrastruktury i transportu Australii Południowej, były minister. Postać, która rok temu dowiedziała się o projekcie, była tutaj już kilka razy i była z ekspertami, którzy tą technologię jakby sami niezależnie po stronie Australii oszacowali, sprawdzili i pan Rod Hook tak się tym zauroczył, że został oficjalnie dyrektorem na Azję, na Australię i w tej chwili już od tego roku rozpoczynają budowę technoparku po tamtej stronie świata po to, aby testować konstrukcje dla Azji i te wszystkie rozwiązania wdrażać. Plany są przeogromne, opasać oczywiście cały świat, ale przede wszystkim wyspy Indonezji i Australię ze wschodu na zachód i z północy na południe, ponieważ tam ogromne tereny są niezamieszkałe i po prostu nie ma jak dotrzeć nawet ze złożami naturalnymi, które są niezwykle cenne, ale niestety jest problem z przewozem, tak? Po tych ich stepach, drogach. Tutaj mamy kilka zdjęć, słuchajcie, tu jestem ja akurat z panem Rodem Hookiem, to były zdjęcia robione w zeszłym roku we wrześniu na targach w Berlinie, targi InnoTrans, gdzie firma Skyway dostała pierwszą nagrodę za najbardziej innowacyjną technologię spośród 2200 wystawców, więc bardzo fajna informacja. Tu jest nasza grupa, kolega Mariusz, pan Rod Hook, Justyna i nasza Natalia przed eventem, który się odbył też w Berlinie. No i oczywiście pan Rod Hook, Michał Kiriczenko, którego osobiście poznałem, przedstawiali nam wiele tutaj fajnych informacji. Również wiele bardzo ważnych osób ze świata, którzy tutaj, można powiedzieć, których możemy kojarzyć, a na pewno Rosjanie ich kojarzą. Michał Deliagin, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklamy, doktor ekonomicznych nauk politycznych, jest inwestorem i można powiedzieć wiernym obserwatorem technologii Skyway. Również Michał Kazin, gospodarz wielu programów, dziennikarz,
i urzędnik doradcy prezydenta. Władimir Żyrinowski, postać kontrowersyjna, ale jest to lider partii LDPR, Dumy Federacji Rosyjskiej. Pan Sergiej Morozow, były gubernator regionu Ulianowska w 2006 roku i on również przede wszystkim bardzo intensywnie walczył, aby technologia została sfinansowana przez rząd rosyjski w 2002 roku. Wtedy się to nie udało, nie szkodzi, to znaczy dla nas bardzo dobrze, bo dzięki temu my mamy szansę te akcje nabyć, a nie rząd rosyjski. No i pan Sergiej Grishin, prezes holdingu Nowotrans i ostatni wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego. Osoby sławne, które znają się na rzeczy, znają się na potężnych inwestycjach. Tutaj wam jeszcze, może nie to, kilka zdjęć i na koniec za chwilkę przejdę do pakietów, do tego, co jest najważniejsze, co możemy tu za ile otrzymać. Wizyta polskiej delegacji w biurze Skyway. Zobaczcie kilka zdjęć. Tu jest jedno, wiele dyplomów, wszystkie tutaj są porozwieszane na holu. W gablotach są prototypy i kolejne dyplomy, odznaczenia pana Junickiego. Tutaj jest takie zdjęcie z boku, które ja zrobiłem w Technoparku. To było jeszcze zimą, ponieważ pierwszy raz byłem tam w listopadzie. Nie można było wejść z kamerą i filmować całego obiektu, dlatego to było zrobione tylko sprzed bramy, ale tu widzicie po lewej stronie nad tym autem są szyny, w tej chwili to absolutnie wygląda pięknie, zazielonione, wszystkie tory stoją, na wszystkich torach już są postawione busy, unibusy i przygotowywane są do odpalenia 1 lipca, tak jak mówię, wszystko będzie jeździło i będziemy mogli też się tym przejechać. Myślę, o ile nas kolejka wpuści, bo będzie pewnie kilka tysięcy osób na tym wydarzeniu. Tutaj ja złożyłem swój autograf, swój wpis do księgi pamiątkowej w biurze. Tutaj mamy zdjęcie z Michałem Kiriczenko, pewnie znacie tą postać, często wszystkie materiały, które są nowości, on przedstawia, jest to nasz główny, można powiedzieć, prowadzący dziennikarz. Oczywiście mamy swoją telewizję, która prowadzi newsy co tydzień w języku rosyjskim i angielskim. Dzięki temu do wszystkich można dotrzeć i wszystkim przekazać, co tak naprawdę jest tutaj na rzeczy. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Jeszcze raz, Eco Festival 2017 rok rozpoczyna się już niebawem, dlatego warto tam szybko się zjawić. Tutaj jeszcze spróbuję wam kilka zdjęć pokazać. Tutaj mamy właśnie pana Junickiego, Wiktor Baburin, również jeden z czołowych dyrektorów, ten z brudką. Nasza delegacja z Korei, z Indii i z Japonii była tutaj z nami. Także bardzo, bardzo owocny pobyt. Tutaj pokazuję już troszkę szybciej, żeby materiały, które ja zabrałem, słuchajcie, mam ze sobą tutaj całą masę. To jest to, co leży właśnie na tym stoliku. Tak, w środku oczywiście wszystko, co jest ważne, przedstawione na dużych grafikach, ogromne projekty. I to wszystko jest również dla was do wzięcia, jeżeli przyjedziecie do Mińska, to zapewne kilka takich katalogów każdy z was otrzyma.
żebyście mogli też reklamować niesłychanie atrakcyjny temat. Także tutaj już można powiedzieć, żegnamy się z panem Junickim. Tu jest również pani dyrektor finansowa, jego żona, biuro, główne biuro. No i tak to wygląda. Każdy złożył wpis do księgi, również pamiątkowej. A biuro mieści się na ulicy Dzierżyńskiego 104, tu właśnie jestem przed tym budynkiem dokładnie. Tak to wygląda. Firma zajmuje 3 kondygnacje, na 3 kondygnacjach pracuje około 200 osób, to jest sama grupa projektantów, inżynierów, grafików i programistów, natomiast to nie wszystkie osoby, które zatrudniają, bo są jeszcze wykonawcy, tak? Budowlańcy, którzy kończą Technopark, są osoby, które wykańczają w tej chwili, konstruktorzy, którzy wykańczają te całe nasze unibusy i to tak wygląda. Ok, przejdźmy dalej. Bilety są bardzo tanie, jeżeli byście chcieli skorzystać od 20 do 30 dolarów, jeżeli na ostatnią chwilę będziecie kupować, ale przypomnę, naprawdę tych biletów zostało już bardzo niewiele. Chcecie się przyjechać do Mińska naprawdę samolotem bez wizy, koszt około 200 zł w jedną stronę, bardzo tanie życie, fajne hotele, super klimat. Zapraszam serdecznie, byłem 2 razy, rewelacja. Ok, tutaj już to omawialiśmy, ale rzut oka jeszcze na kilka takich rozwiązań. To są unibiki, które będą sterowane za pomocą pedałów. Pedałami będziemy jak w rowerze, będziemy jak przez dynamo będziemy wytwarzać prąd, który pozwoli napędzić silniki i ten cały wagonik będzie nawet jechał z prędkością 60 km na godzinę. Takie modele będziemy mogli również zakupić na własność. Koszt dwuosobowego około 1000 dolarów, wiemy już z góry, ponieważ firma nam o tym kilka miesięcy temu już mówiła. No i przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, co się za tym kryje, ile możecie zarobić, za jakie pieniądze. Pierwszy z pakietów, jaki jest, to jest InnoTrans, w którym oprócz akcji dostaniecie monety, specjalne, wygrawerowane, wybite monety ze znakiem Skyway, pozłacane. One są do odbioru na miejscu, ewentualnie możecie je otrzymać pocztą. Pierwszy pakiet, 1000 dolarów, w ramach którego dostaniecie 115 000 akcji. W drugim miesiącu, jeżeli kolejne 1000 opłacicie, dostaniecie kolejne 150 000 i trzeci miesiąc 200 000 akcji. Teraz co to się za tym kryje? No słuchajcie, w momencie, gdy firma wejdzie na giełdę, to będzie najwcześniej w przyszłym roku, ewentualnie w 2019, ale to już ostatecznie. Te akcje będą warte ponad 1 dolar. W kuluarach mówią, że najmniej 10 dolarów, a może i więcej. Wszystko zależy, jak poważnie się firma przygotuje do debiutu na giełdzie papierów wartościowych i wtedy będziemy potężnie wygrani, więc nie ma co firmę poganiać, żeby już w tym roku wystartowała. W bardzo niedługim czasie również wejdzie giełda wewnętrzna, w której jak w momencie, gdy skończą się wszystkie akcje, to oczywiście między sobą będziemy mogli oszacować jakąś cenę i sprzedawać. I to, co ciekawe, w tym roku wchodzą jeszcze coiny. Jeżeli wielu z Was zapewne się orientuje na temat kryptowalut, bitcoinów, wejdzie kryptowaluta, która będzie środkiem płatniczym wewnętrznym w Skyway i będziemy robić zakupy za te coiny akcji. Więc wyobraźcie sobie społeczność, która liczy 400 000 osób i co dzień przyłącza się około 3000 inwestorów, robi ruch. Część z tych osób robi ruch
na kilka tysięcy, kilkaset tysięcy dolarów, to robi się wartość potężnie wzrasta, tak? W związku z tym czekamy z niecierpliwością na wejście tych coinów, żeby je nabyć przed wejściem oficjalnym w tak zwanym pre-launchu i wtedy to będzie kolejny zastrzyk potężnej gotówki, która będzie na Was czekała, o której nawet nie myślałem, nagrywając te filmiki kilka dni temu. Pakiety kolejne. Słuchajcie, zaczynamy tutaj od dużych, ale za chwilkę przejdę, pokażę Wam, że można również nabyć je na dużo mniejsze raty, ponieważ to jest dla każdego chcącego. Za $500 miesięcznie przez 10 miesięcy taka rata będzie Was obciążała, otrzymacie 675 tysięcy akcji. Za $1000 jest 1 700 000 i teraz wyobraźcie sobie, że wydaliście te 10 tysięcy dolarów, ale w ratach po 1000 i macie za rok, półtora wejście na giełdę, firma z tego na start wartość jednej akcji jest $5. Policzcie sobie ile to jest pieniędzy, ale grupą, prawda? Jest to 5, 7, 8,5 miliona dolarów w dodatku. Mamy pakiety za 2,5 tysiąca, za 5 tysięcy. No i przechodzimy. Tutaj mamy za gotówkę dla kogoś, kto chciałby wydać od razu 5, 10, 25 czy 50 tysięcy dla grubych, poważnych inwestorów. Dzięki temu mają również poważne ilości akcji, ale jest coś też dla innych przeciętnych. Za $25 rata 9-miesięczna możemy w sumie otrzymać 25 tysięcy akcji. Tam jest taki mały warunek do spełnienia. On jest w informacjach właśnie pod tą wartością. Albo musimy mieć 2 raty spłacone naraz w ciągu miesiąca, albo musimy pozyskać 3 partnerów, 3 inwestorów. Mamy tutaj również kolejny pakiet za $50, 42 tysiące akcji, $50, rata miesięczna razy 7, tak? Czyli wydamy na to $350, 42 tysiące akcji. Za $100 przez 9 miesięcy 135 tysięcy, słuchajcie, $900 w stosunku do 135 tysięcy dolarów. Warto mieć, czy nie? Absolutnie wiem, że tak. $200 przez 8 miesięcy akcji 270 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze za gotówkę, takie drobne, można je nabyć. Tak to się przedstawia cały obraz firmy Skyway. I to jest to, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, można powiedzieć w ekspresowym skrócie, pokazując troszkę historii z tego, co się wydarzyło. Delegacji, powiem Wam, w Technoparku jest co tydzień kilka, cały świat za chwilkę się o naszej technologii dowie, a wiele państw już przygotowuje się i wiele jest zaliczek poczynionych, żeby u nich jako pierwszych wystartowali. Czy to jest Słowacja, Turcja, czy też Indie, Australia, Rosja, Filipiny. Wszędzie tam już na te rozwiązania, na certyfikację czekają. Co z Emiratami Arabskimi? No słuchajcie, w tym miesiącu powinna się pojawić informacja. Miała delegacja być tutaj na Słowacji, więc... У моей жены и моего брата отношения. Как ты можешь думать о таком? Я твоя жена! Жена! Эфе не твой сын, а племянник. У вас есть еще один брат. Только не ты, женщина! Кто угодно, только не ты!
Ваш брат Хасан. Отец Эфе. А мама Акча. Эфе мой сын. И никто не сможет его забрать у меня. Шуле. Скажи Эфе, пусть подождет. Его мама и папа придут забрать его. Çocuk yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Czekamy. Dzięki temu, że mamy tą telewizję, to możemy po zasubskrybowaniu kanału możemy śledzić cały czas informacje, które tam się pojawiają, więc warto to zrobić. Mówię w dwóch językach, rosyjski i angielski, cały czas mamy relacje ze wszystkich wydarzeń. W tej chwili odbyły się 10-12 maja odbyły się targi w Delhi w Indiach. Potężne zainteresowanie, jest wiele nagrań sprzed kilku dni. W marcu odbyły się targi w Indonezji. Bodajże w styczniu odbyły się na Białorusi. We wrześniu zeszłego roku w Berlinie, więc cały czas te firmy, instytucje, które są z danej branży i przewija się masę osób zainteresowanych technologią, to coraz więcej tych osób się o tej technologii dowiaduje i z tak dużym zainteresowaniem, że po kilku tygodniach pojawiają się na zaproszenie w Mińsku, gdzie już na żywo obserwują te ciekawe rozwiązania, w których my możemy dzisiaj stać się udziałowcami. Nie tracąc, nie ryzykując, dzisiaj możemy stać się udziałowcami firmy Skyway, których naprawdę pakiety są bardzo dostępne i myślę, bardzo często są te pakiety wykorzystywane, około $500 raty miesięcznej. Wielu na to może sobie pozwolić, ale dzięki temu 675 tysięcy akcji jest dla nas już do dyspozycji, bo dostajemy z góry te akcje. I teraz zobaczcie, 26 czerwca będzie cięcie 50%, tak? Minimum, więc za 500 razy 10, $5,000 otrzymamy być może 350 tysięcy akcji. Jest to potężna różnica. Telewizję, no mamy swoją telewizję Sky News. Myślę, że rozwinie się ona na tyle, że będzie podawała nie tylko wiadomości za jakiś czas firmowe, ale zacznie kolejny rozwój i firma też na to jest przygotowana, ma masę fajnych pomysłów. Skoro coiny będą wprowadzać, to znaczy, że no, są otwarci na te wszystkie nowe rozwiązania. Ok. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał ze mną podyskutować albo coś na prywatnie poruszyć, to proszę się odezwijcie albo na Skype'ie do mnie, albo na Facebooku. Możecie mnie prosto znaleźć. Mój Skype to jest Andrzej Pluta 4141, natomiast na Facebooku wpiszcie moje imię, nazwisko i po moim zdjęciu zapewne się spotkamy, tak? No i to tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze co? Każdy, kto kupi takie akcje, otrzyma po spłaceniu, chyba że kupi za gotówkę, również certyfikaty, na których mamy informacje, ile, jakich akcji, od jakiego do numeru mamy, w jakim przedziale mamy swoje akcje. Tu jest kolejny. W sumie te dwa certyfikaty są
około 1 000 000 akcji, ale to nie wszystko. W tej chwili jestem w trakcie spłaty ostatniej takiej poważnej partii i myślę, że 24 miliony akcji mi starczy. Jest to fajny wynik, chociaż wielu liderów poznałem, którzy są od 3-4 lat w Skyway i mają 40-50 milionów. Ale to myślę, że to już jest grzech mieć tyle pieniędzy, tak? Nawet już w tej chwili w tej postaci, w postaci tych wartościowych certyfikatów jest to pewniak. I mając kilka milionów możecie już teraz